Emnegi bu kırdaal mende bolup жатат. Кантип акча тапсам экен? Кантип ата-энеме жардам берсем экен? Алло, саламатсызбы? Мен жумуш жөнүндө сурайын элем эле. Жашым 17 жашта. Ооба. Ооба. Анда эртең барсам болот да? Эх, жашоо. Оңой акча табам деп алданып калышпат эле турбайбы? Жакшы өзүм. Mesela gökten beri bir nerse ekeyim. Çürüşmez böyle bir şey oldu. Ha, turmuş kaçıp bayısın. Böyle tursan, özüm görüp turganın oyunu var. Yok, korkma, bu da öyle toz kaldık olmaydı. Yani yok, öz baktı olsak oldu. Turmuş kaçarsın mı? Assalamu alaikum. Mende эки чоң заказ бар. Бiri кыз 17 жашта, боюнда бар 8 ай. Ошону сүйлөшөйүн дегем. Mende iki çoğun zakaz var. Заказды кабыл алабыз. Şonda biz kabul alгандан акчасын кандай кылып калабыз? Азыр 50% беребиз. Заказ келгенден кийин дагы 50% беребиз. Болот. Kılımda kızdım atılık, kırgızda kızdım çaçılık, kızılın görbek iğnenin kızıyla basmaklık.